E whakawhiti atu tātou i nai nei ki te ururoa Flevo mā ngai o te ropu Torangapū Māori i te Waiariki. Tēnā koe te ururoa. Tēnā koe Scotty. Nā, kua tono kaipuke taua moana te kāwanatanga ki te rohe moana o rau kumara i te tai rāwhiti. Pēhe o whakaaro? Kare mata te tino rata ki tērā whakaaro. Ko te tino kaupapa ko puta mai i roto i ngā wiki tata ko hipake, ko te kōrero, te kāwanatanga ki ngā iwi o te tai rāwhiti me pēra rawa te kōrero. Kāmutu ko te kōrero a tēnei kamupene ki a rātou anō hoki. Me ki ko koropu puake, ko puta mai te riri, ana ko puta etahi ki te moana, ki reira whakatakoto ai, i o rātou naue ki mui te aroraro ngā kāmera o te motu. Kare mātou te whakaai ki a tono atu tētahi kaipuke ki reira, ki a whakatau ai. Kare he utu o te kōrero, pai ke me whai atu i tērā kaupapa ara, ke kōrero tētahi ki tētahi. E mea ana koe kua koropu puake te riri i roto i te whānau apa nui Ngāti Porou, ngā rohe o te tai rāwhiti i tēnei tūmomo āhuatanga, ki te tuku atu i ngā wakataua moana me ngā pirihimana ki reira, nā wai riri ka riri ke atu? I tika ana tā ko te mate ke, konei au ki nei ko kei te koropu puake ki te wāhi kāri te tino pai, kāri te tino tika. Ko tāku e ki nei e pai ke me tīmata anō rai te tīmatanga ara, kia haere me ki ngā mea etahi kai koro te kāwanatanga, ki ngā iwi ki te kōrero i ngā take hehia tēnei e rātou, ki te whakahera nei i te āhuatanga o te whakaaro o Petrobras, o tira ki tēnei kaupapa i tōna pua waitanga i te tīmatanga. Kāmutu kia haere anō rā te Petrobras, ko te mea pai i haere Petrobras ki hene rupe i taku mohia ngā rā whakatā kua hipake nei, engari he hui ko tahi tonu noiho tērā, me pai ke me haere ki ngā marae katoa o te tai rāwhiti mai i te whāna apanu i te whakatohia tonu, nā te awa heke whakarunga ki te tai me ki a Ngāti Porou whānui tonu ki a Rāti Kaununa. E hoa katahi no tāua ka rongo i te pūrongo ngā whakamaramara nei a Irena Smith e pāna ki ngā take i Wainganui te Uepu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau me te kaunihera tonu ko te pūtea te take nui Wainganui i a rāua. Pēhe o whakaaro? O ka arohaki, mo te āhuatanga o tēnei tohe i Wainganui a rāua. Ko tā mātou ki te tīmatanga mai o tēnei kaupapa, me whakatū i tētahi rōpū, komiti rānei, rūnanga rānei, kia noho, kia whai mana ki te taho ngā kaunihera o te kaunihera o Tāmaki Makaurau, kia whai tūranga ki reira, engari auarea ke kāre te kauniheri i whakarongo, kāre te minita tonu i whakarongo. Ka mutu i whakaitia mai ki tētahi pūte, ko huri tuara anō tērā kaunihera ki tā rātou i whakatau ai. Ko tā mātou tērā pe ko tahi tonu te huarahi kia waihoake mā te kōti tonu tērā kaupapa e whakatau. Nō reira, whakai ana koe kia haria tonu tia tēnei take ki te kōti? Well, te ahua nei kua i ngana nei rātou ki te kōrero, ki te wānanga i te take, kāre ki te i tētahi hua o tērā momo huarahi, ka mutu tērā pe ko tahi tonu te huarahi e wāteana ko te kōti. E hoa, te ropu reipa me Damien O'Connor, kua whakapaha atu ia mo te whakahahani i te rārangi ingoa reipa, engari tika rānei tana ki he takāpui, he māngai uniana te nuinga o rātou i rungi i taua rārangi ingoa. E hoa kare te tino mōhu ki te whānui, te whānoa, ngā kōrero e pāna ki tēnā o ngā mea kai roto i te rōpū reipa. Ko tāku e kite nei, i kimi nei ko te me ki ko ngā ingoa Māori, i runga i te rārangi, kia kite mai ai kei hea rātou e noho na Parekura mā, Ananaia mā, Kelvin Davis mā, ko ngā ingoa Kāori reira, ko ngā mea me ki kua puta i te whare pāremata, kāri kuatu, kāri kōmai. Mō ngā te āhuatanga o reipa, ko tā mātou ko te ki nei, waihoa reipa ki a reipa, mā rātou nō rai whakatau i ngā take pāna ki a rātou. Peke haua, tēnā rā koe a hoa, pai tonu te kōrero ki a koe. Kia ora te wātu, te uri o whakau e kai pāpa. Kia ora rā.